inati og minahal kong matalong. Okay, today is Monday. Masoroy na tas matalong bordo kay na natay eco snack place ngadto guys. Atong ipaning kamutan nga makakreate og tindahan. Ako mang hinaot nga inyo kong suportahan nga mas magpabibo sa matalong boardwalk. Nangina na yung tabang guys aron ma-realize na ito ang kuan sa matalong boardwalk dere sa Luzon. Guys, bose ati og minahal kong matalom nun. Today is Monday, August 19, 2024. Okay guys, mano atong bagong pwesto. Nanatay kuan sa Eco Snack Place diri sa Matalom Boardwalk. Hing transfer na ta diri guys. Diri sa Matalom Boardwalk kung diin ang ato ang advokasya ato ning balikon sa pagpaaligre ang kasadya sa Matalom Boardwalk. Natay tempura niya mga palaman nitong natay kindi chicheria yan, natay balot, natay chicharon, mao pa ni kay natay tempura pero ato gabi na malagi ato nang gisod. Ako mang hinaot nga inyo kong tabangan o suportahan nang inahanglan ko sa tabang guys aron mubalik ang kasadya atong suruyon ang Matalom Boardwalk kung unsa na ni kanindot maningkamot ta bisan pa man sa atong kapobre pero charot yun sila adun na tay matabang sa atong lungsod. Okay, ako mang hinaot nga magtinabangay dito kanunay alang sa kayuhan sa tanan og kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Ikupipi tinoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan og kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Today is Monday, August 19, 2024. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mo tanan nga mo invest og negosyo diri sa lungsod sa Matalom.